Elsa Taigore MP wa Rukungiri municipality najera ngo n'ubujunanzi wababemvezo kureba ngo bahunduza amashomero gabo abana bashomero mbibine biri kurebeka kurunji konke kikuru munonga no kugira ngo omutindo go bwegeso muri Rukungiri municipality gubase kweyongera hatwo kubotine kirasi nkechi ushanga ngo omuntu oli neighbor hano ni shomereri ushanga namwiya naza kumutwara umugani mashomero kandi garukushabane sete nyingi Urutahigwa nayongera higabazire ngo cumurece n'ikiringwa nahabwe ico barebe ngo bafaye abana bavu nabwo cyo nyena ngushabe abazire abana banyu mubakire mubareberera umuka mutabareka bakaregeza bakasiba bari abo kutambura mu butawuni bakaza kuzane mizane tari yemwe nemwe ko yumutari kumanya mubatebenkandize kurunje munonga buri zoba obumwinire program babazire hamwe na mukuru w'ishomerero nubagera ngo batwire barabo mu mberambi na munonga habwa abana baba babire nubashomera mu makoko ngabana tubento batankombiryeje mwabana barushika omuhendo gw'abana binji kigana ubundi bumwe tubatwara heru ubundi tu improvising sane zinde class konkeri zo batwashemererwa aha kubecho muturage yatoraga niso abaryo mugenyi witu mukuru ahizo bariye berabe nabero kwikumi obutu abetu ine fundraising akatoraga msasimenti bags 50 menirizo bayazireta twashemererwa so nabwe cyitwa ikantu nimpamya ngo next time abana bahumurika yana sare 1 yaba 2 yaba 3 hinaba byo kuzo mu brokerage twise ntumbe Gasha kwa Dan Vasibye yes